Yang okay bini po narakso kalab kon bumbe yu wan ki sonan kan go wan ki kan nanalak nan kan yei wan ki kayong kapna karyong kapna wan ki speaker vice speaker yang musong ko kusan kan koros wan ki song ko bung labalap yang musong ko bung kan koros wan ki sarmar chon woi sangat cepeng lab lang ka pangamarangan ranut program ni suran me pacoban public safety pacuan pacuan station beliau sekarang lagi John atau pun police blotter o irakan makonangan bilkisan salang John mau yawanan kampau ana kampau al cebang keciang nan atau pun police blotter ni risa ko non mas sombong watch ye ciralakan pacuan arrested Aiden Lawrence arrested ki chungala sa kawai panangin sompar kawanapag open chungale sa kongwai was silibon na way pakon raksatli chungale sa kongwai was silibon na way pakon pilniyan so wacha kawana pak Tion Trace Panuel arrested ki chungale sa kongwai panangin sampar kawana pak o chungale sa kongwai was silibon na way pakon Kobe Brian Atli arrested ki chungale sa kongwai panangin sampar kawanabak o pilchungala sa kongwai wasa silipon way pon na way pokon Vicente Misart Jr. arrested ki kawanabak Luke Avday arrested ki kawanabak Israel kan bipatawan arrested ni Riesa Kisu sombong watch sombongan mas Ria Kitre Isakew ye charay chungala atakan Branton Rodriguez arrested ki Togata amen armas te peyang amen armas choro. Luisi Samuel arrested ki chungala sa kongwai o wasa sili mon way pokon te pon along way pokon. Nire sa kwalu ye Israel kan me bacawan arrested. Rensan Mikael arrested ki mi bali chakun sa kongwai changa koranan sa pon along way pokon. Tain Barnabas arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Tan Paul arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Alberto Paul arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Kaysan Paul arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Rion Paul arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Tanner Namuel arrested ki chungala sa kongwai panangin sompar. Castor Paul arrested ki chungala sa kongwai o kawanapak. Kanti Peter arrested ki sugaw chin changa koran na sa pon na way pokon o mi pani chapun sa kongwai o changa koran na sa pon na way pokon Lucas Edwin arrested ki payko sukulal te payang amanas choro niya tatawang ki tupso kabar Mick Meninsor arrested ki mi pani chapun sa kongwai changa koran na sa pon na way pokon piniyan sa wache sugaw chin changa koran Waranan sa po na ng way pakon o bitchungala sa kongwai panangin sompar. Vincent Miska arrested ki kaunapag. Julian Raymond arrested ki sukaw chinchanga koranan sap ni anso wacha pilkat yarakta me mi bani chakun sa kongwai changa koranan sap po na ng way kon. Sketcher Susaya arrested ki kaunapag. Jason Paran arrested ki kaunapag. Narisak tuwaw Israel kan nabacawan arrested. Tartanian Waichal arrested ki sa kongwai wasa silipon ng waypokon. Clayton Krielmo arrested ki chungala sa kongwai wasa silipon ng waypokon o niyan sa wacha chungala sa kongwai panangin sompar. Ainin Lartin pil chungala sa kongwai wasa silipon ng waypokon pil katiyarakta na chungala sa kongwai panangin sompar. Nisilisak kan sombong watch ye Israel kan me pacawan arrested. Tani Mikael arrested ki kaunabak. Nisilisak kayo ye Israel kan me pacawan arrested. Lucas Edwin pilblew arrested ki togata amen armas te peyang amen armas choro. Alois Hebel arrested ki sukaw chinchanga koranan sa po ng webukon. Ni Ebrelew ye Israel kan me pacawan arrested. Wayne Rutov arrested ki chungala sa kongwai wasa silipon na way bakon. James Peter arrested ki chungala sa kongwai wasa silipon na way bakon. Nariyaw na April Ria Kitre Isakew ye Israel kan me bacawan arrested. Sasa Helter arrested ki kaunapak
o pilchungale sa kong wai wasa silipon na weapon. Castro Akis arrested ki kawanapok o pilchungale sa kong wai wasa silipon na weapon. Pili Akripa pilchungale sa kong wai wasa silipon na weapon o pil kawanapok. Kosi step arrested ki kawanapok o pilchungale sa kong wai wasa silipon na weapon. RV Elkan Perker arrested ki kawanapok. Mano Samson arrested ki chungale sa kawaway panang insompar o chungale sa kawaway wasa silipon na weapon. Jeremy Artus arrested ki chungale sa kawaway wasa silipon na weapon o pilkatirak tama chungale sa kawaway panang insompar. Trayson Sain arrested ki chungale sa kawaway wasa silipon na weapon niyan sa ocho pilkatirak tama chungale sa kawaway panang insompar. Arvin Rabai arrested ki chungale sa kawaway wasa silipon na weapon o niyan sa ocho pilkatirak tama chungale sa kawaway panang insompar. Ni April Payu Israel kan arrested James Peter arrested ki chungale sa kawaway wasa silipon na weapon. Norman arrested ki chungale sa kawaway o kawala na ramasa chungale onapok. PJ Rodriguez arrested ki pil kawala na ramasa onapok. James Primo arrested ki chungale sa kawaway panang insompar. Robert Patrick arrested ki su kauchin changakora na sa pon ng weapon. Lamar Amor arrested ki kawanapok. Marvin Marar arrested ki kawanapok. Ni wanong 10 April risakeu Paulus Apple arrested ki su kauchin changakora na sa pon ng weapon. O Israel kan arrested sa risa kuno uletong ni wano. Imen pinulianti Palien kagalak ko Senate, Habmele Department of Public Safety, uya chungal pagpag pleo kaprayang nono kan o babakan. Ran kauchi o check sa palmaray sarikan, pwe uya kapan laut nan pumbay ong sarikan machungala sa kaway panang insomba. Pilpagpag uya uyang way bakon Habmele, kumailikan maganchangaki stosa po nalang way bakon, sukaw chinchang akuran sa po nalang way bakon, uya karyang kapal melap nan pumbay ranwatch. Ima karata paliwat pagpagkita sa weapon sa maray sawas, puangkak sawas paywatch pagchaita kan doyang song kapal metuwa sa mat. And sansal me submal case kan makan register on police complaint kan makan pacawan uyawita agisang case of kilmesa ko dal riyop ki na newe usombu. Wan cocoon polis memian suwat socoka kanapalian asal mamai case kan matang. Semen pagmang ke mamie me arai chungal case kin pandala ragachin kupura pokai te narama socaman muya apu ki cocoon case me paco nan rana kan makan pacono. Imen ulian te che paliwatch mamie mo kit sabai rai me rai polis kan kin pacoan uyata ni arai punya rai pukat tok me ulian department wat ni sowar o uya chungal pakmak sakarwan misik pang kupuran naman me repachawan kansin swatila te kawala arai chungal napak kapraya nga chungal kapangkalangan ong P6AH po ko program mo siya may tan kung kakuyu yawan ang station po ang kapkapya siya tamang yaw esansal me ayo miya sa pamachay utang kumpil me PUC kinapali me pachatolonyar Ponangan P6AH pacawan dik o miya tatawag yaw me akay aramas pacawan pacaw kila kamukit nan mo yaban tatawag watch po yaw yayro karawaro o kaparang sa pamachay community me pacaw sa church yay makarata pulis kan pacawan kaparang istosakan me pacaw nan poman o kaprala po iran pitak palisakaran nan rairan nanso mami ako pureo me pacawan pacaw kila tinsiswat kila muktin tatawagan nayo maasasanang kupramail ap chapun mamai onapak te yeyas makar kita tatawag mo siya uyaw ap kaiteng kosantin tatawagan polis kapar mamia yey makar ta kamukit pen stosakan o iray serin school kan me pacho STA yey makar ta aray block o station kan an kak yang matang pati isang wasama tatawag mo uyaw katawag pentang ko chaikin chayim sakla muen kapar pen pil muen solar kota-kota pentang buat uyawi che o Israel contoh tongkan bil mugmug ciri je wasama
tang watch pachay many match may kam sangya chingal program and one Rahn watch program and Usuhn Rahn kalangan ng kubur karusya kasilelya